Mini sabathayi benhle wabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 147 inkosi bisekuphama kwebandla. Amen. Izilizolo
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi u-Isaiah Shembe ngumprofeti wophezukonke nokaMelchizedek. U-Isaiah Shembe ngumprofeti wophezukonke nokaMelchizedek. Ngikhethe ukuba le nkonzo nginike uZodwa waseNdlunkulu, kodwa angizokusho ukuthi iNdlunkulu yakhe, naye angizokulisho igama lakhe okwamanje, ngoba njengoba engwaseNdlunkulu nje udinga ukuthi uma ezokhuluma in public ethole kuqala imvume eNdlunkulu, ikakhulukazi ngoba ukukhuluma kwakhe ngase mhlambe kuthinte uNdlunkulu. Uma-ke ngoba ngimthathele phezulu, uma eseyitholile imvume kahle sizokuveza konke ngayo, ngoba akukho okunye ngaphandle nje ukuthi silandela iprotocol. Ngakho-ke asizukusiveza isithombe sakhe live okwamanje until eze exhumane nabakubo eNdlunkulu. Ngizocela-ke ukuZodwa eze phambili ekuqendela. Kodwa ungathatha isithombe engasivezi isithombe sakhe live okwamanje. Okuningi-ke ukuthi uveza kuphi, uyeka kuphi, ukushiya kuphi. Ngiyabingelela bangcwele. Ngicela ngikuxolisa isiZulu angisadi, ngikhuluma nje isiSwati, kepha ngidawuhleke ngifaka nesingisi lapho mhlambe kungasevakali kahle khona. NginguZodwa ligama ngwakaDlamini Sibongo. Ngihlala lapha eSouth Africa, ngivela eSwatini. Ngikhulile nami njengebantwana, ngaya esikolweni. Ngifundzile ke empeleni lokungayiphi. Ngibendile buthishela. Ngibendile bumeli. Ngiyendile i-HR kumyalo ngebusiness supply chain and logistic management. Bangcwele ngithatha kubonga kubabe ekuhambeni lami lelunqale ye-2000. Ngisekhaya eSwatini 2000. Ekhaya ke sikholwa eRoma. Ngikhulele eRoma. Ngiyafundza tifundvo teBhayibheli emakolishi. Vele nje impilo yami ingRoma, angake ngiphume ngaphandle. Sondeza ilokhu. Oh, ngiyabonga baba. Angake ngiphume ngaphandle kule inkonzo, ngaphandle kwaseRoma, ngaphandle nasengise ekolishi ke ngiye ngaba nebuya kuletinye tinkonzo. Kepha lokwenteka kimi 2000 ngangisekhaya ngilele ekhaya eSwatini. Lokwenteka kwafika lomnye babe ngingamati lo babe. Nafika lo babe ungitshela ngenkonzo yamaNazaretha. Hey mina nje kwaZulu waka ngoba anyadi le nkonzo nje, futhi nje angiboni ukuthi ngihlangana naphi nayo. Kuye ke akhulume ngalobu Nazaretha aze ayithinze ukuthi ekugcineni kufanele neNdlunkulu iyadi impela ngale ndzaba, ngoba kuyindzaba lesenhlitweni yaJehova. Imuve lo babe kepha nje ngingayithathi indiva. Ngiqhubekeke empeleni netifundvo tami ngoba nami nangimlomusha ngifuna vele ufundza. Hambileke yahamba indzaba 2011
sengalapha ke eSouth Africa ngicela ifundo dami 2011 kulapho ngaqala kwangathi nengqondo yalahleka abuye lo babe indzaba ukuthi angimati lo babe ngibathe ngiyabuta info lo tshelwa yona ulele inkinga ngoba awukhonile ukuthi unikete lo munye ukuthi awubuke ukuthi ngibani lo abuye lo babe indzaba yakhe kodwa na igcile kuleli sabatha esekutheneni baningi labayo ujiswa kephana babe bangadi lapha bafana nabo zodwa ngoba lapha bakhona khona empeleni bekukulalela umthetho emtali ngoba lisho lona liBhayibheli ukuthi ihlonipho uyihlone nyoko uze kuthi insuku takho danze nami nganginto enjalo siyeza khuluma ke empeleni nami ke sengibonile ukuthi sengiyabona bona nasemehlweni sengiyabona bona lemmeli nami sengiya cross examine babe angimadi nangeligama manje na ungitshela le manje mina ngihlangana naphi nayo ngoba nginesonto lami eRoma ngihlangana naphi la 2011 ulistile ke empeleni tinfo letinye lebengadati mine ngalo buNazaretha uyakhuluma uthi lapha utawuthola libandla lebuNazaretha lelibandla baningi labambethe lengubo lemhlophe I'll quote he said they are those sheep-like who wearing white clothes but sheep-like skin inside the goats. I mean, I'm like, what really are you talking about? Then he said, uvuleli verse ngoba seyenza it's been 13 years really ngingakhoni ukuthola kuyikhuluma lenzaba but I had ukuthi ngiyisave they are those sheep-like inside their goats. Then I was like, no, elaborate. I don't really understand what you're saying. Akaze ukuthi ingubo lemhlophe ayisho ukuthi already sembusweni. Uthi madlameni ngithi babe ngoba vele ngangamadi. Uthi keep your eyes on the prize. Then I said, which prize? The eternal life. Okay. I ushiye kanjalo nami nje ngichubeke nempilo ngichubeke uhambile wahamba wabuya futhi 2016 lapho ke sengiyaqala kusaba ukuthi yathi lo babe lona nakafika unike inkinga ngoba angimadi nale ukuthi ungibani ufunani kimi nje yimi kuphela ekhaya lengikhuluma ngana indzaba naye 2016 uyafika kimi uthi ngithi mina babe ayi ngathi mina sengiyadideka ngisathi ukuthi kahle kahle umbani epha lo babe info lebeka yenda abefunza iBhayibheli angalifunzi njengami she'll just quote a verse then read I'm like you guy what are you saying asivuka ubhale emadlameni nangibhala le verse exactly what you was reading I'm like hey am I dreaming or what she gave me a whole lot of ilontuza imibhalo ayichaza ngabona ukuthi cha anginesabi ngoba ngangithi sipoko lapha lesipoko lesilandzela mine lo babe wakuphi hambe yahamba ke yasuka lapha ku 2016 chobeka nami nempilo nganganaki ngathi hey mhlambe vele ngilokuthi ngisuka solo ngisuke ekhaya ngifike la eSouth Africa ngangayikhona inkonzo ayi sihlangane nalabanye bafana be ngama comrade ngibude ukuthi enikhondaphi ni that's the end towards the end of 2016 ayi bangitshela kunebandla elikhulu massive church basho ukuthi hey thina sikhonda la ngithi hey guys let me just join you sihambe sishone kule nkonzo hlala ngahlala enkonzweni 2 years 2016 2017 2018 ngikuleli bandla leli ngasiwe eManazaretha uthe 2018 hey bafundisi bangitshela ukuthi umphathi welibandla ufuna ukungibona manje ngibeni mina ngiye kumphathi welibandla umphathi welibandla asho ukuthi make Dlamini utela enkonzweni usivakashi wena uyophelela kaShembe hey nango umuntu aqala ke ukukhuluma mfundisi
kaShembe ngikuphi ngihlangana naphi naShembe mina kanti wena ufuni ni likubanja lakho likhulu now you telling me I don't belong here now starting to be confused achaze ukuthi eventually ngiyophelela kaShembe ngitsineke mina ukuthi yathi angivisisi impamba lento lesho ngilomfundisi ngiyekele ke enkonzweni mina ngihlale ekhaya ngihlele ekhaya ifike 2020 I still remember the date was the 6th of December 2020 ngilele bangcwele ekamelweni lami angikhuluma ukuthi yinfo lenteka la kimi ngilele ekamelweni bese kusile ngoba bese kushaya nabo sikisi ngithinve ngumuntu la ehlombe la ka right angithephe kayi2 hayi ngisho ukuthi yathi ke lo ngthephako utangithola nangivuka ngobe ngabe phela ushilo before ngilale ukuthi she needs something to discuss with me ngobe ngilele that day was a Sunday I remember very well that one angithephe 1-2 ngihlikihle emehlo mina kabili ngiyavuka nangivuka la eceleni kwembethe kume babe hey ugcoke isigqoko ne gown lemnyama ngethuke mbamba lokuthi ngathuka ngamemeda ngascreama ngahlaba inyanza leyo uthi Lusito nangumuntu lakushilo kimi lo babe uthe sale usukuma uyofuna eManazaretha hawu hayi phela ngibhuthi manje angalali sengihleli imbamba tiwembethe hawu njani nje hayi mina ngimemede kakhulu mbamba ngimemede kakhulu gijima kokathi hey kwenzakalani uthi nakathi ukuthi sukuma salo uyofuna eManazaretha wanyamalala base nabafika endlini ukuthi hey kwenzakalani ngithi mina kunemuntu la kamerweni lami bathi nabangena bangatholi umuntu hayibo ngesaba lokuthi ngibuyela nale kamerweni bangena bahlola yonke indlu hayi akunamuntu ngithi ngimbonile ngingamkhona nikumdrawer ngimbonile so lapho ngicele bafana ukuthi asengiyofuna lendzawo lekayishilo lisondvo lapho ngihambe labafana siye eThembisa nasifike eThembisa sande sibuta hey ngiyawati bakaShembe niyawati eManazaretha bathi ay labantu labo unfortunately bakhonda Saturday when are you coming on a Sunday then I said yes I need those people today athi lo munye taxi driver no it's like today they've got a ceremony they had slaughtered a cow apparently and they've got that closing thing when they go home they just have that get together as a church okay bakuphi the nearest ngikhombeni basho ukuthi lapha hayi sambe sishone khona nasifika khona ngiyabuda nibakashembe nini basho ukuthi yebo sibakashembe ngabona ke nangaleti gcoko usicha ngilengolo lena ngiyadi vele bangwelcome ngemusa hayi leyo celebration yendiwe bathena sebathandaza kuleti hlabelelo tabo nabavala bekune baholi labayi4 lapha ekoneni ekutulu imbone lo babe namlo babe lofike endlini kimi ekamerweni namhla ekseni nguye lo angivalelisanga ngaphuma ngashiya kanjalo ngabuyela ekhaya ngethukile nginjalo ngafike ngathenga iRed Bull ukuthi angisalali enamuhla angisalali kepha simanga sakhona ngayithenga le Red Bull ngayinatha ngiyakhumbula ukuthi ngathenga ikotela etimbili ngayinatha cha kwanginiketa ke amandla vele kwathi la kubo 12 phutho ngoba ngithatha kumthethe ebufongo abuye babe abuye hayibo
kepha nanyalo ubuya intfo la yenda wafike wathi la Nkosi ngathi mina babe ngoba angimati lo muntu sifundisiwe ke thina ukuthi umuntu na ungamati na kungimaka udawuthi make na email dothi babe ngithi babe inko la yenda wahlabela ingoma lengikhumbulako Inkosi yehla ezulwini yaba ngumuntu ebandleni. And then that was it. Okay. Ngiyabonga la Nkosi ukuthi ufikile ethempelini. Hayi nyalo ke sengiyaqala ngobe ngifakile iRed Bull iyabila manje. Tell me, what do you want from me? Whatever you want, I'm going to give you. Tell me right now. Ayi kodwa babe la kusho waqala ke wathi la Nkosi ake sambe. Angisasabi nyalo, angisasabi ngile tempelini lakhe boss. Ngawabona eManazaretha. Inkinga seyikuphi mina ngisathola. Sihambe kuleli phupho. Sihambe impela. Sifike enzaweni like iT junction. Athi la Nkosi emgaqweni waka left kune gravel. Ka right kune tar. Sichubeka ngaliphi uhambo. Ngisike mina asathe the loved road baba, which is the tar. The gravel I mean. Sihambe ngale gravel sihambe. Ufike lapho sithole umhlabathi heap of soil uthe la Nkosi lesike sidvulise kuqala. I'm like, and then sidvulise isi uthi lesi sihoko siqala. Sihoko awubaba sengifile ingane mina sekwenda njani uthi lapho ubuya khona there are those who are wearing the white clothes kepha tento tabo atibavumeli akusiko lele ngakushiya mina la emhlabeni. First of all, I haven't seen those people because these people, they were casual when I went there. I haven't seen their uniform. I don't know what she's talking about. Okay. Sihoko sektala. Washo ukuthi bayobhujiswa ungayengwa yingubo lemhlophe. Sine boshembe sibona ngekhathi wenhlitiyo umuntu ubona la ngaphandle. Siyaqhubeka ke sihamba ke impela ngale gravel. Sifike esivulweni sesibili. Uthi la Nkosi sihoko lesi sesibili. Lesi sihoko sema 2000 konakele. Bontando yabo ayenziwe abatshelwa. Labakhondile bakhonde imali. Babe angovisisi. Uthi banvana labakhethe kulawulwa ngumbuso walomhlaba long Satan. Abalaleli lutho ama 2000. Ey. Iqale ke manje nami sengisaba. Ngiphaphame ngivuke ngasabuyeli yolala sengisaba manje kulala. Lo babe untshela ngani? Hlale ngobe ngaya baya kuma holidays eTempelini. Babuye, that was mid-January. Nababuya eTempelini. Ngiye nami eTempelini ngisabathe. Angisabaleki ke manje. Sengifike ngiyabuta ukuthi manje lo babe lapha lona ngibabe bani? Bayasho bathi umqambi wendlela. Nguye babeke lo weda nale ngolo yebuNazaretha la. Hawu manje ungena kanjani endlini ngoba ngangihile ngivalile umnyango isecurity ikhona umqambi wendlela uhlalaphi sengenye khona ngangayitholisisi impendulo kodwa ngase ngifunza kwetami ukuthi akasekho that is January ngichubekeke ngihlale lapha kumaNazaretha njengalo kwashilo baba kwesami ufuna lesondlo lomaNazaretha ngihlalileke kumaNazaretha sifundwe sihlabelelo lokuningi lengikutholile lapha esihlabelelweni nami limuva lami imfundiso yami vele ngenkolo yaJehova ngikubonile esihlabelelweni ngoba into yokuqala nje ngayi-underline ngifika nakafunza lo wafunza umthandazo welisabatha wathi bandla elikhulu
likamenzi wezulu nomhlaba ngabona ukuthi usho ukuthi naye lo muntu lofikele kimi lelibandla kusilo lakhe la somebody ngobe uthi bandla lelikhulu lemenzi wezulu nomhlaba kasho ukuthi bandla lelikhulu lami okay ngajabula ke impela sengiyabala ngobe ngasho kubabe ukuthi babe mina hamba nje ngikhonda mina ngifuna lapho kuyokhondwa khona Jehova ngobe impilo yami egcineni ngilangadelele lelizulu leligavunishwe nguJehova lowendlela izulu nemhlaba so kwavele kwahlangana nje the first lontozana abafunza umthandazo welisabatha kimi ukuthi cha ngifike khona ufundwa wonke umthandazo welisabatha the first day nabawufunza ngabala ukuthi leli gama la Jehova lo mthandazo welisabatha livela kangaki akhanza ukuthi livele ka 14 ngathi I'm on the right track ngahlala kepha kuhambe kwahamba ke inkulumo ke lebedishunyayelwa hey letinye angidishiya ngihlaleke kulenkonzo ngafika lapho ngibhabhatiswa khona as ngitobanga lomunye welibandla lokungende ukuthi ngihlale khona anginaye umuntu ngobe live mina bengilalela lalobabe ofika njalo I had no friends, I had no family ngimi nje ngichambisa anyone which was Lontuza is extending you listen and do this is what I've been doing all along and then he mentioned ukuthi ngobe wena unembuto leminingi hamba kungitholele nange ama video la yithi utawubona ukuthi mina angisiye Jehova akusiye uNkulunkulu mina wathi hamba uyofuna ivideo lekhuluma ngekuthi hlembe akasuye uNkulunkulu yesibili ivideo la ngipha yona wathi sihloko sayo sithi wathini shembe ngemaRoma ivideo leyo ngiyacabanga ukuthi kwaba ngilenye leyangisukumisa ngagijima ngayofuna lelibandla nase ngitholile ngobe ikhuluma ngemaRoma uthi the last days yotargetwa laba khonda ngelisabatha ngobe ngamuta babe ukuthi babe then khuluma ngelisabatha into mina lengayi understand kepha nathi nesikhonda Sunday then kwendakalani lapho wayichaza ke babe indzaba ukuthi emaRoma endani lokuchinja Sunday from Saturday ngathuka kakhulu kule video kukhuluma papa qobo lwakhe uyaconfessa ukuthi labakwenda vele at the end of the day all those who worshiping on Sunday have got a mark of the beast. They know only those who worship on Saturday they will target those because those are the only people who will inherit God's kingdom. Hey, akala ukuthi kahle lo babe uyangithanza noma kwenda njani ukhuluma ngale nkonzo la ngisuka kuyo la ngikhulele kuyo hambeke kwahamba kodwa na ke inshumayelo lengitholela abengibhabhatiswe khona tangasahlangana nalokushiwo babe bese sengiyahlala phansi bangcwele uthenga June abuye babe that is June 2023 yabuya uthi kimi la Nkosi sale uyofuna eManazaretha la khonda Jehova ngathi mina kanbabe lapha ngikhona khona bunjani ngobe ngeManazaretha nawo aphakamisa lo shembe watawuthi kimi akusibo bonke labayothi inkosi labayongena embusweni welizulu manje ke ngiphuma ngibhekaphi ngobe you are the one giving me directions, you are the one telling me where to go and I'll follow what exactly you said. So now where to ngihlale mina ekhaya manje that is June, July, August, September, October, November kulo nangihleli la ekhaya ngalo June angisiye ke umuntu wabo social media mina ngemsebenzi wami angithanza kodwa ngaJune ngangena ku social media ngelisabatha ngakhanza ababempanza akhuluma ashumayela hlala phasi mina ngalalela ukuthi hawu kunento lenjena yini ngathi lamaNazaretha ahlukene kodwa manje they are under one emblem lengishembe okay but akusiko lokufuna mina ngetele lokho mina ngetele lokusho ngibaba
nishumayele babe banza alivule iBhayibheli njengalobu babe bekalivula nangifikile ngoba bekangalivuli yena literally but bekafunza ngithi nangivuka ekseni kulama scriptures lawa quoteile ngikhanze exactly mbuta ukuthi lo muntu le iBhayibheli likuphi because she will quote a scripture and read the scripture but there's no literal Bible. Okay. Babe mbanza yena ukuyaphi ngoba naye ukhuluma nobuNazaretha kodwa kusiko lapha engikhona khona phela. Kanti nobuNazaretha buhamba kanjani? Utheke nga January 2024 ngithole i-invitation from eManazaretha aseSwatini uthi kunemhlangano. Ngithi mina umhlangano wando bathi NCG badobe base eNatal. It's NCG no NCG ngaya ke yena because wathi babe ngibhale konke lokushunyayelwa because thina ngiqedza nami ngibuyele ngicheck lama verse nginema file nje almost 6 from where I started. Nangilivula lela babe ngikhanza exactly and ngiyalandzelana ngijabule ngithi I'll honor that invitation guys. I will definitely go there. Ngifikile Manazaretha NCG end of Jan khona la eThekwini ngase angisaqithi maseko ngathi ngiyabhabhadiswa ngoba nginalo leli bandla. For 13 years I've been searching this church but I couldn't find it. To me it was like a hidden gold, a hidden diamond. I mean ngathula ngatibuta ukuthi kahle kahle ngingumuntu lonenhlanhla noma ngingumuntu lonjani luhambo lami Manazaretha ngize ngifike namuhla kuManazaretha akusulo lemuntu nje kephana ngahamba nemoya wababe lebathi ngomcali wendlela ngoba uthi nakabuya 2023 asangisusa ngakhona kuguqa ngathi Nkosi yamakhosi Nkosi yetive tonke ngoba nami ngabona ukuthi now sowecela ithaka wangena eSwatini ubashile bakhe lana because you mentioned that there is a whole lot that I need to give you ubashiyele ndabakhe now sowece the border to Swaziland. Ngiyadibongela nakubabe mbanza uthi kube bangasiwe babe uFacebook namanje ngabe ngisatihlelele ekhaya ngoba umoya wami wawungasekho kodwa ngangihlele ngoba I was waiting for ubaba because he said put your eyes on the prize, don't be deceived. She even mentioned that do not fear anyone because I indicated because ni 111 emdeneni nje ni 111. He mentioned that fear only the one who destroyed the body and soul in Gehenna. That's the only one you can fear. Manazaretha lengimnyathelile ngenkulumo yami ngicela akuthola isikhala enhlitweni yakhe angithetheleke. Ngiyabonga Manazaretha. Amen. Bisani lezi zindaba
Umntwana ukuba ayikhulumele indaba niyazi nonke. Amen. Nomhlaba uwazi wonke. Ngoba iqondane nokukhuluma okuvele engilosini okufanayo nalokhu kukhuluma kwale ntombazana. Kodwa kunakho konke kunezinto ezimbili engifuna ukuthi le ntombazana ikhulume ezocacisa ukuthi leli bandla alidukile. Amen. Alidukile. Othi asigule emakhanda uma sikhonza uJehova. Amen. Asigule emakhanda uma sithi ubaba mkhulu wayengasiyena uJehova. Amen. Noma engabange esafika lapho lonkosazana kodwa ungitshelile ukuthi ubaba mkhulu wafike wamnikeza ivideo lapho okwakhuluma khona ubaba uThixo ithi uShembe akaseni uNkulunkulu. Leyo video uthi wayithola etshelwa ubaba mkhulu wayifuna waze wayithola kodwa uma ekhuluma ubaba uThixo akazi phela wayengakazi azi ukuthi lo baba uThixo ubani nalo Shembe ubani kodwa ivideo yena wayithola
ngoba untshelile ukuthi wazi ubaba iwuthingo wathi kunomuntu lapho ufike washaya ngabantwana bakhe ngoba bethi uthi umuntu uNkulunkulu. Ufike ubaba mkhulu watshela lo ntombazana hayi thina lo ntombazana engazilutho ngoshende. Wafika wamnikeza le video wathi angisiyena mina uNkulunkulu kodwa isithunywa sikaNkulunkulu. Uthi wayesemnikeza eyamaRoma emchazela yonke into yokuthi abantu ababulala inkolo kaJehova amaRoma. Njengoba ngihlale ngichaza namhla ke lo ntombazana utshelwe ubaba mkhulu. Ileyo nto bengifuna ukuyazi. Uthi ke ubaba mkhulu lo ntombazana uthi ubaba mkhulu umthathile wamsa endaweni eyisihogo sokuqala. Wathi lesi sihogo ke ila amaNazaretha okade ukuwo. Uthi ke ubaba mkhulu uthema ibuza ukuthi uchaza ukuthini ngalokho. Uthi wathi ubaba mkhulu akibo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso wezulu kodwa ilabo abagcina intando kaBaba osezulwini. Leyo nto ikhulunywa ubaba mkhulu eyikhuluma kule ntombazana. Ingazilutho ngobuNazaretha, ingazilutho ngathi. Uthi laba bantu la amaNazaretha engikuse kuwo amaNazaretha afake isikhumba sembuzi noma semvu kodwa wona azimbuzi. Akushongo thina usho ubaba mkhulu. But la amaNazaretha ade owabonile akusona amaNazaretha la noma ungababona befake ingubo ezimhlophe kodwa ngesizulu kuyakuthiwa noma ngesingisi zimpisi eyifake isikhumba semvu. Akushongo thina kusho ubaba mkhulu. Uma ngibatshela abantu ukuthi sithunywa uShembe ubaba ilanga ukuthi asikhulume indaba kaBaba mkhulu sibuka ukuthi ubaba mkhulu ufundiseni manje ubaba mkhulu uqhamuke kulontombazana hayi ngephupho wafika wamvusa wazi wascreama wabiza ama-bodyguards ukuthi naku ngithola isimangaliso. Ma uZodwa ekhuluma ngale ndaba ukuthi ubaba mkhulu wafike wamthepha emahlombe ngikhumbula indaba kaMfundisi uHlophe waseSwazini. Ngoba nomfundisi uHlophe uthi wayela eLokhuzeni eNatal esebenza khona futhi ngithi khona eGauteng. Uthi wafika wamshaya kabili. Uthi wamshaya uthi lapho wamshaya khona kwasala isixathu sengathi ushiswe ilokhuzi iayini. Wazi wangitshela lesi isixathu ngoba sasikhona. Uthi wathi ubaba mkhulu ngikushaya kanjena ukuthi ungakhohlwa nangelinye ilanga lento engikutshela yona. Naye wathi akahambe eyovula ithempeli eSwazini. Ngenkathi ngiqala leli bandla kwafika futhi umthetho wathi uthunywa ubaba ilanga uthi angikutshele uyoshumayela eSwazini. Ziningi ke izinto engitshelwe lo ntombazana ngendaba yaseSwazini kodwa soyikhuluma kahle ngelinye ilanga. Kodwa uNkulunkulu uyithandile iSwatini. Amen. Thandile iSwatini ngoba lo ntombazana ungowesibili eSwatini okufike khona ubaba mkhulu ehamba ngenyawo. Uthi uHlophe kimi wayelusile wafika uwehla emkhathini wahlala phansi. Wathi hamba uyofunda lapha na khona isikole samaRoma kuthiwa eNazaretha. Mhlawumbe uyasazi intombazana. Wafunda khona ubaba mkhulu wasala welusa inkomo.
bathi ma abelungu balapha eNazaretha bembona lo mfana edane efika bagcina sebeyomcela kubo ukuthi hayi beliyohlala lapho kodwa wayehamba lo mfana eyolokhuza esikoleni yofunda ubaba mkhulu esale elusa izinkomo zalomfana kodwa ubaba mkhulu engakaze ebeseswazini lapha ngenyama engakazi namhlanje nalo ubaba mkhulu ufike kulontombazana wamvusa uthi lo ntombazana wathi mayesebona isithombe sakhe ebandeni lamaNazaretha waphuma wabaleka walishiya phakathi ibandla wangazi noma kanti bengibona isipoki kanti bekumi kanjani. Now inkulumo kufanele ukuthi ibe nofakazi njengoba esho nje ubaba mkhulu kwethu ufakazi walezi zindaba usefikile. Inkulumo kufanele ibe nofakazi. Uma sithi kufika ingilosi yasithuma kufanele kube khona ubufakazi bomuntu oseceleni ukuthi lento ebesiyikhuluma kuManazaretha siqinisile. Ithi-ke ingilosi ubaba mkhulu uyabona kodwa akasawufika ngomoya njengoba bilanga kodwa uyovika ehamba ngenyawo njengoMelchizedeki. Ukuthi lokho kuyokwenzeka kanjani angikwazi kodwa ngikhuluma ukusho ingilosi. Ngikhuluma ukusho ingilosi ukuthi ukhona umuntu owumoya oyingcwele. Amen. Ukhona umuntu owumoya oyingcwele. Washo njalo ubaba iLukhozi Ihlabelelo 6. Wozani, 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 Shembe bantwana basephamini igcile kakhulu iqondwa kancane yithina ngoba amaNazaretha acabanga ukuthi akholiwe kanti sekunesihogo kuthiwa ngesabo akusho mina kusho ubaba mkhulu kulento baba wathi lesi sihogo ke ngasalaba okade uyosonta kuwo uma ibuzi kanjani athi akibo bonke abathi inkosi abayobona umbuso wezulu kodwa abayobona umbuso wezulu ilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu. Akushongo mina kusho ubaba mkhulu. Akushongo. Namhlanje mangithi le ndaba exoxwe lo mntwana ngiyayithanda ngoba kusho ingilosi yathi ubaba mkhulu uzobuya kodwa ngeke efike ewumoya uyoba inyama uyobonwa yibo bonke abantu uyohamba wonke umhlaba. Namhlanje na uthi lo ntombazana ubaba mkhulu uhlabelelele isihlabelelo esithi inkosi yehle ezulwini yazoba umuntu abantu leso sihlabelelo sikhona la ehlabeleni ngesama weseli kodwa sikhona
ngoba sine meaning kithi kithi ingilosi laba abathi uYeshua uzobuya abachaza ukuthini ngoba uYeshua wachaza kahle ukuthi akazibuya wathi udedela ozayo lo ozayo uyohlala nani kuze kube ngunaphakade manje na ke lo esebethi uzobuya uqhamukaphi uthi ke ingilosi hayi bakhuluma ngalo Jesu owakhiwa ngamaRoma hayi lo waseNazaretha usho ingilosi ethi lo abakhuluma ngaye kuyena lo waseNazaretha lo Jesu owakhiwa ngamaRoma ababheka ukuthi ebuya kodwa waseNazaretha angeke zibuye namanje na ke balinda sekuze waphuma ilokuza angazi noma kuthiwa yini kaPhapha wathi hayi bayichitha lamanzi ayikho lenkuka akabuyi uJesu ngoba they are quick ukuthi bekhulume into abangayazi bafike eqala bakhe inkolo yabo bese behambe befuna amavesi angasho lutho bese bethi iwona khona balenkolo bese ke lezi iphukuphuku zakithi zivele nazo ithuthuzele ziyokhonza into engahlanganiswa manje ngisho lokho ukuthi ubaba mkhulu ukhona ubaba mkhulu ngithi ubuyile angikholwa ukuthi wakwahamba ngomoya ukhona angazi ukuthi lo ofike kulontombazana wamvusa bekushembo njani lo so kufanele nazi bantwana basePhameni ukuthi asidukile singaba abancane sibe into enjani kodwa sihamba noNkulunkulu usho ubaba mkhulu wathi hamba uyofuna kulamanaza uyofuna lamanaza akhonza uJehova simi kulokho nathi sakutshela ukuthi nengilosi yafika yasho njalo yathi hamba uthi khonzani uJehova nifundisa abantu ukuthi uJehova ukhonza kanjani manje laba basithuka but at the end bayisikhogweni akusho mina kusho ubaba mkhulu inkosi uselokho nakusho